Mildred, agsinatan. Sapay ko matamo saksakitan. Ay, ewan gayang boyet, mapanak to pa'y kini Maria, tapanak to pa'y makimadyong. Nabayagan nga anak na kay ayam niya. Dumagas na to pa'y kini Maria, tamapantan to pa'y makipalot. Mildred, aday baga kanyan. Tatayak pa'y lang nga magulguluan. Ngumamo ka masapol mo nga manggagay to eh. Niya da dyan boyet. Mildred, agsinatan. Okay lang. Ang problema kanya. Talaga? Wan, Ti amuket. Madanagan na. Baka makasurun ka. makasurun? Ay, anak ka makasurun. Partitibiyag day ta. Okay lang kanya. Okay lang. So, okay lang kanya? Sapay ko matamo saksakitan. Mabalin ba mamuan no apay? Apoy? Wen, tamok no magtingang kurkurang akwen no rason. Gusto. Amok to pa'y no anya ti obrag to. Wen, kas lang amin ti pinagkikita kat. Manipula undak. Agyaman ak day ta. Okay. Among ti problema boyet. Nyo? Han ka nga seryoso. Amin nga'y naramid ko kanyam. Binaliwalam amin. Aguray. Di ka muna makaskasurun ka amon na saan. Haan ang makas kasurun. Kasla imbagam lang tay kaririknam. Tapos imbagak mo tay kaririknak. Madi ba rajay? Usto. Okay lang da jay. Among boyet. Nalaing ka nga agmanipula isuti ko nada. Hangguan mo nga kastanak. Haman boyet. Panagrupang palaing. Kasla ka makakaungat. Anak mga kungat. Okay lang kanya. Umay ka dito yung balay na magipag-break kanyak. Isunturay doon di pa kalaglagi pa kanya. Inya nga rin ti maramay dakot madimot kaya ti umay balay. Kita man manipula anak manin. Han ka luklukwan. Abayangay nga kasta na kanya. Gustuhan ka makaumay balay. Ta adu iti agkaiwara nga baukin ipos. Wen, amok nga artiya. Han, awan ti kasta nga imbaga. Abay di mo niya kanyang boyet. Han, Mildred, han ka nga demonyo. Abay nga rin niya tustusan dak. Han ka nga dusdusan. Makipag-break ka kanyak, dahil tatidusak. Apay nga kasta ti panagpanpanunot mo. Han, di ka mo. Pasensya kan, Mildred. Han ko nga naamiris na jay. Awan, napasama kan. Kaya nasa uwan, awan ta. Han, dapat na pas Mildred. Seryoso. At dati ba nga kunak nga ustong ngamahaan gayam. Maulawag kanyang boyet. Han ko amo na makipag-break ka kanyak kung na saan. Anak ka makipag-break ka niyam. Okay, ingkang ron at sukaten ta, tapay makimadyong. Agwaam. Asan mo ha, Jai?